Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba ukuthi uyaphila-ke. Mina nje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke, cindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje yokhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke, khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba sizokulethela zona-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza-ke nje lapho ukuthi ucindezele ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje yokhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Udaba ukulethele lona namhlanje usisi-ke laphana-ke obe yi-pass agent-ke obesebenza laphana-ke kwenye-ke inkundla yokuvota-ke laphana-ke. Useshaye-ke ividiyo-ke laphana-ke waveza okunye-ke laphana-ke la bekukhona-ke amaphosta-ke e-ANC athi-ke vote ANC eduze kwesikhungo sokuvota-ke laphana. Kube seyibuza ukuthi ngabe kusemthethweni yini lokhu-ke, kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami. Phela nje into engizoyenza nje ngizokudlalela-ke ividiyo-ke uzibonele wena ngakho amandla. Ngizosicela kuwe laphana ukuthi usuyibonile le video ngene ma-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalolu daba-ke lolu-ke. Ubhale ukuthi ngabe kusemthethweni ngempela yini-ke uma uhlaziya into eshiwo usisi. Ngabe nawe uyayibona yini-ke? Ucindezele nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje akukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Hhayi-ke South Africa sesibe nenkinga entsha-ke thina la eMatshissini. ePortshepstone eMatshissini sibe nenkinga entsha. Siyavuka manje ekuseni siza la esiteshini sizoqhubeka nomsebenzi wethu ebesiwenza izolo as ama-party agent. Siyafika sekwenziwe kanje, bafakile lo baba wakhona lo nekhala elikhulu kwi-voting station. Into engenziwa kwakona sazi ukuthi fanele senze njani. Sesiqantulelwe nogesi, asinagesi, kumnyama, kunama-ballot papers. Ama-ballot papers asefikile kodwa ugesi asinawo, usuthathiwe ugesi. Kufakwe nawo phela ubaba wakhona, sazi ukuthi fanele senze njani-ke manje. Anike nisisize ukuthi fanele senze njani makunje into evumelekile yini le ukuthi fanele yenzeke lento le. Sisusela ugesi, ama-ballot papers asefikile kumnyama ngaphakathi, asazi ukuthi fanele senze njani. Akazi ukuthi hayi sazi sahlukumezeke South Africa shame.